bafungiwe mu mwobo umwe nk'uko babyivugira. Uko babayeho babyita ibidakwiriye ikiremwamuntu. Uko buri wese muri bo uko ari batatu abonye umwanya wo kuvugira ahabona, cyane cyane iyo bari mu rukiko, bagaruka ku mifungirwe ihabanye kure n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, bagaruka kandi ku itotezwa n'iyicarubozo bakorerwa mu buryo n'inzira zinyuranye, ryaba irikorerwa umubiri, irikorerwa intekerezo, n'irifatiye ku marangamutima ya muntu, torture physique, psychologique et morale. N'abagabo batatu bose bamaze umwaka urenga bafungiwe aho bita mwobo. Abo ni Dr. Kayumba Christopher, umunyapolitike, akaba umuyobozi w'ishyaka riharanira kwimakaza demokarasi mu Rwanda, National Platform for Democracy, akaba umwarimu muri kaminuza, akaba umushakashatsi n'umwanditsi. Undi ni Aimable Uzaramba, umwarimu muri kaminuza, umuhanzi, akaba n'umuririmbyi, impirimbanyi y'ukwishyira ukizana. Undi ni umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné Cyuma Hassan. Kuba abagabo bafungiwe hamwe mu mibereho bavuga ko idasobanutse kandi bagiraho ingaruka ku buzima bwabo ntibyikoze, si ubufindo bwabayeho, si n'impanuka, byarateguwe bigenwa uko. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyegeranya bike muri byinshi, ni kuri Pax TV, IREME News, ijwi ry'abativugira. Muri kumwe na Ntwari John Williams. Mwarimu Aimable Uzaramba ni kenshi yavuze ko yimwe imiti, ko atavuzwa, ko akubitwa, ko aterwa ubwoba bwo kuzicwa, yewe hari n'ubwo yagiye ku rukiko kuburana aho kurwinjizwamo ataha ataburanye, ajya no kuri gereza yakomerekejwe. Umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné Cyuma Hassan yavuze kenshi ibyo gukubitwa, kwicishwa inzara, kubwirwa amagambo mabi y'akasamutima, ariko akandare naho yavuze ibyo gucomekwa ku mashanyarazi. Ibi bihano uretse no kuba bidateganywa n'itegeko iryo ari ryose mu Rwanda, niyo byabaho cyangwa se itegeko ryabaho, nta cyana kimwe baregwa kiri ku buremere bwo kuba bahanwa aka kageni. Byongeye kandi nta n'urukiko rwigeze rubakatira ibihano bisa bitya. Dr. Kayumba Christophe kugeza uyu munsi ntaratangaza ko yigeze akubitwa, ariko yavuze ibyo kutareba neza aho yatangiye gufatwa n'ikibazo cy'ubuhumyi ku mpamvu z'uburyo afunzwemo. Akavuga icyumba kibi cyane afungiwemo we na bagenzi be, kandi akaba atabona dosiye we n'abo bafunganywe nabo ntibazibona, kuko batemerewe guhererekanya inyandiko z'urubanza rwabo n'ababunganira, ntibanabona uko bategura urubanza rwabo. Ubwo baheruka mu rukiko kuwa gatanu tariki 18 Ugushyingo umwaka wa 2022, ni mu mpera z'icyumweru dushoje, Dr. Kayumba Christophe yabwiye abacamanza ati jyewe sifungiye muri gereza, muzaze munsure murebe. Ni ahantu hinjira handitse ngo dispensaire, ukamanuka hasi cyane. Yakomeje asobanura mu buryo burambuye. Dr. Kayumba kandi yaburanye inzitizi zinyuranye, ariko agaruka cyane cyane ku gufungwa cy'umuntu, dore ko n'urubanza rwe rutaratangira mu mizi nyuma y'umwaka n'amezi 5 amaze afunzwe. Muri uru rubanza rwa Dr. Kayumba Christophe, umwunganizi mu mategeko Maître Sefu Ntirenganya Jean Bosco yibukije ingingo y'itegeko igena ko imfungwa zigomba gufungwa neza kandi zikarindwa ikintu icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'iyicarubozo. Maître Sefu Ntirenganya yasomye ingingo ya 30 y'itegeko rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS, rikanagira imitunganyirize n'imikorere yarwo. Ni ingingo igira iti ibitemewe gukorerwa umuntu ufunzwe. Umuntu ufunzwe agomba gufatwa ku buryo bwubahiriza uburenganzira bwa muntu, kurindwa by'umwihariko ibikorwa bibabaza umubiri, kurindwa kwicwa urubozo n'ibindi bikorwa byose bitesha agaciro umuntu. Ibi akaba yarabigarutseho avuga ku bigomba gukosorwa ku mifungirwe y'umukiriya we Dr. Kayumba Christophe. Uretse kandi ibyibukiwe na Maître Ntirenganya mu rubanza rwa Dr. Kayumba Christophe, hari ubundi burenganzira kandi butubahirizwa kuri izi mfungwa n'ubwo bugenwa n'itegeko. Dr. Kayumba yabwiye inteko imuburanisha ko uburyo afunzwe n'ubwo aburanamo bihonyora itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu isesengura ritari rirerire turebe no ku zindi ngingo zitubahirizwa kuri aba bagabo batatu mu bijyanye n'imifungirwe yabo. Mu ngingo ya 35 y'itegeko twavuze hejuru iravuga iti iby'inyubako za gereza zigomba kuba zujuje. Amazu yakira abafunzwe agomba kugira ibyangombwa by'ibanze byerekeye isuku, amazi, uruhumekero ruhagije, urumuri n'umwanya bituma abantu bafunzwe bakomeza kugira ubuzima bwiza n'isuku ku mubiri. Urebye ibyumba bafungirwamo nk'uko babyivugira, ikijyanye n'isuku, ikijyanye n'amazi ahagije, ikijyanye n'uruhumekero ruhagije ndetse n'urumuri ntabwo byubahiriza iri tegeko. Ingingo ya 36 ivuga iby'amafunguro y'abantu bafunzwe. Umuntu ufunzwe afite uburenganzira budakuka bwo guhabwa na leta ibyo kurya bikwiye birimo intungamubiri z'ibanze n'amazi meza ahagije yo kunywa. Nk'uko bagiye bigaruka kenshi, bafite ikibazo cyo kubona amazi akwiye kandi ahagije.
Ingingo ya 37 y'iri tegeko ivuga imikino n'imyidagaduro. Umuntu ufunzwe yemererwa gusohoka aho afungiye akajya ahantu hisanzuye, agahumeka umwuka wo hanze mu mbago za gereza, anahabwa umwanya wo kwidagadura akora imikino ngororamubiri. Kuri aba nta mikino ngororamubiri bakora, ntibemerewe gukora siporo, ntibasohoka, basohoka gusa iyo basuwe. Ntabwo babona akanya ko kujya hanze guhumeka umwuka usanzwe, ndetse n'iyo bibaye nko kujya ku bwiherero. Ingingo ya 39 igira iti ivurwa ry'abantu bafunzwe. Buri gereza igira umuganga ukurikirana ibibazo by'ubuzima bw'abantu bafunzwe. Umuntu ufunzwe afite uburenganzira bwo kuvurwa nk'ubw'umuturarwanda wese udafunzwe. Buri gereza igira ahantu abarwayi bavurirwa, hakorana n'ibigo by'ubuzima by'aho gereza yubatse. Iyo umuntu ufunzwe adashoboye kuhavurirwa, yoherezwa ahandi yashobora kuvurirwa. Iyi ngingo ikomeza ivuga byinshi ntabwo yubahirizwa kuri aba ngaba nk'uko bagivugira, bavuga ko uretse no kuba batajyanwa kwa muganga nta nubwo bahabwa imiti boherezwa n'imiryango yabo, cyangwa se imiti basanzwe bafata ntibemererwa kuyifata. Ingingo ya 40 ivuga ibijyanye no gusurwa. Bitabangamiye umutekano rusange, umuntu ufunzwe afite uburenganzira bwo gusurwa ku minsi n'amasaha mu buryo buteganywa n'amategeko ngengamikorere ya gereza, kandi ahererekanya n'abamusura amakuru ku mugaragaro acunzwe n'umucungagereza cyangwa undi mukozi wa gereza ubifitiye ububasha. Umuntu ufunzwe afite kandi uburenganzira bwo gusurwa n'umwunganira mu rubanza rwe mu masaha y'akazi, kandi bagahererekanya amakuru mu mvugo cyangwa mu nyandiko nta nkomyi. Iyi ngingo aba bose uko ari 3 bafungiye muri kiriya cyumba bita umwobo ntabwo yubahirizwa, kuko gusurwa kwabo bigoye cyane ku bantu basura baturutse hanze ya gereza. Ikindi n'abashinzwe kubunganira amategeko, abavoka babo ntabwo babonana nabo ku buryo bwose bifuza, hakaba n'igihe bagenda bakavayo batabonye, cyangwa se bakabona amasaha y'akazi asa yarangiye bakavugana mu kanya gato cyane kadatuma hari icyo baganira kijyanye n'urubanza rwabo mu buryo buvuye imuzi. Ikindi kivugwa muri iyi ngingo kijyanye no guhererekanya inyandiko ntabwo gikorwa kubera ko batabyemerewe. Ingingo ya 41 ivuga kwandikirana. Umuntu ufunzwe ashobora kwandikirana n'abo ashaka abanje gucisha iyo nyandiko ku muyobozi wa gereza mbere yo kuyohereza cyangwa mbere y'uko iyo yandikiye imushyikirizwa. Nubwo ibi byemewe n'itegeko, kuri aba bafungiye muri iki cyumba bita umwobo ntabwo byubahirizwa bitya. Hari ingingo ya 42 ivuga uburenganzira bwo gusohoka. Abantu bafunzwe bemerewe gusohoka iyo bagiye mu mahugurwa, gukora imirimo yo kwivuza, gusoma dosiye, kubana, gutanga ubuhamya, kwidagadura, gukurikirana ibiganiro bigenerwa abaturage bari hanze, cyangwa indi mpamvu itanyuranyije n'amategeko agenga abantu bafunzwe. Icyo gihe bateganyirizwa abacungagereza bahagije bo kubarinda. Uretse gusa gusohoka bagiye kuburana, nta handi na hamwe bemerewe gusohoka, ariko nabwo bakagenda cyangwa bagakurikiranwa mu buryo butandukanye bw'izindi mfungwa, dore ko twabahaye urugero rw'uwatashye yakomeretse kandi yagiye kubana mu gihe agomba gutaha ari mutaraga. Ku ngingo ya 46 ibitabo n'ibitangazamakuru, gereza igira isomero ririmo ibitabo, ibinyamakuru byanditse, internet, radio, televiziyo n'amagazeti ya leta. Gereza igira kandi ibitabo abantu bafunzwe bigishirizwamo, kandi yemera ko umuntu ufunzwe yizanira cyangwa azanirwa ibitabo cyangwa inyigisho akeneye bitabangamiye intego yo kugorora abantu bafunzwe. Iyi ngingo nubwo iri mu itegeko, kuri aba bagabo 3 ntiyubahirizwa. Ntago babona ibitabo batumye hanze uko bikwiye, ntibemerewe kujya aho abandi basomera ibitabo. Ikindi kandi ntabwo bumva radio, ntibareba televiziyo. Ibi kuri bo babihejweho. Ingingo ni nyinshi, ntabwo zose tuziva mu muzingo, ariko mu manza zabo bakomeza kugaragaza yuko zitubahirizwa. Reka ducumbikira aha ku ngingo nyinshi zijyanye n'uburenganzira bw'imfungwa zitubahirizwa kuri aba bagabo, nk'uko bajya babigarukaho mu manza zinyuranye, nk'uko kandi babitangariza ababasura mu bihe binyuranye. Turebe uko imanza zabo zihagaze kugeza ubu. Umunyamakuru Cyuma Hassan yakatiwe gufunga imyaka 7 hari kuwa 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2021, akaba kandi yatawe muri yombi uwo munsi. Kugeza ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022 yari yujuje imyaka 2 y'igifungo. Tuyise imyaka 2 kuko umwaka umwe yawujuje kuri iyo tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 mu cyumweru gishize, ariko uyu mwaka ukaba waraje usanga undi yafunzwe hagati y'umwaka wa 2020 kugeza 2021. Urubanza rwe rwasabiye gusubishwamo bushya, ariko ntiruhabwa itariki. Karasire Mabruzaramba we yatunguwe no kuba ubwo yari yiteguye kuburana mu mizi nyuma y'umwaka n'amezi 7 afunzwe, urukiko rwibwirije kwiyambura ububasha ku kuburanisha urubanza rwe rwoherezwa mu rugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha by'iterabwoba ruri i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Umwanzuro kuri icyemezo uzasomwa ku itariki ya 25 z'ukwa 11 umwaka wa 2022. Ku bijyanye n'urubanza rwa Dr. Kamba Christopher byo yaherukaga kuburanishwa tariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2022, ariko icyo gihe ntihari mu rukiko nyirizina, ahubwo ari muri gereza y'Amageragere hakoreshwa itumanaho rya Skype ngo abashe kuvugana n'abari mu rukiko. Icyo gihe umucamanza yavuze ko urubanza rusubitswe ku mpamvu zo kuba ruzaburanishwa n'abacamanza 3 aho kuba umwe.
anategeka ko urubanza rukurikira ruzabera muri gereza y'Amageragere, ariko icyo gihe Dr Kamba Christopher akaba yaravuze ko natemererwa kuburanira mu rukiko azikura mu rubanza rwe. Byarangiye urubanza rugaruye mu rukiko aho kuburanishirizwa kuri gereza, nyuma y'ubusabe bwa Dr Kamba Christopher ubwe bwashimangiwe n'ubundi busabe bwanditse bw'umwunganizi mu mategeko Maître Sefu Ntihenganya Jean Bosco. Ku bijyanye n'inzitizi yagaragaje urukiko ubwo aheruka kuburana, urubanza rukaba ruzasomwa tariki 25 z'uku kwezi. Byari byifashe bite mu iburanisha mu mpera z'icyumweru? Ijwi ry'Amerika ryakurikiranye urubanza. Bireba umunyapolitiki Christopher Kayumba yaburanye asaba gufungurwa by'agateganyo. Yasobanuriye urukiko ko kuva yafatwa afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Kayumba uburana mu buryo busa n'ubwa mwarimu uri gutanga amasomo, yabwiye urukiko ko ibimukorerwa bigamije gukora icyo yise akagambanira itegeko nshinga rya Repubulika. Yavuze ko afungiwe mu kato gakomeye mu cyumba kiri mu buvumo kirimo za kamera zigenzura ibyo akora byose. Kayumba yabwiye urukiko ko abaregwa icyaha nk'icyaregwa cyo gufata ku ngufu basaga 3,000 muri gereza afungiwemo, gusa abandi bo yemeza ko bafite ubwinyagamburiro. Yavuze ko ibyo aregwa bitari ukuri ahubwo bishingiye ku ishyaka Rwanda's Platform for Democracy yashinze mbere yo gufungwa. Kayumba yavuze ko gereza itamwemerera guhura n'umwunganira mu bwisanzure, yaba inyandiko bashaka guhanahana zireba urubanza rwe. Avuga ko gereza izimwambura. Kayumba yabwiye urukiko ko kubera gufungwa nabi byamuviriyemo kurwara umuvuduko w'amaraso, yakutse amenyo kandi umutima utera cyane. Kayumba wafunzwe atarambara amadarubindi y'amaso, ubu arajya gusoma inyandiko akabanza kuyiyambaza. Yavuze ko yaba we Karasira n'umunyamakuru Cyuma Hasani iyo umwe yaburanye akiregura mu mvugo zidashimisha ubutegetsi, abandi baba bagomba kubihanirwa. Yisunze ingingo z'amategeko, uyu wahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda yavuze ko igikorwa cyose kinyuranije n'itegeko nshinga nta gaciro gihabwa. Yavuze ko mbere yo gupfa hari abamusabye kwitandukanya n'ishyaka rye arabangira. Yabwiye urukiko ko bamubwiye ko nadahamagaza itangazamakuru ngo yitandukanye naryo bazamufunga, kandi ko inkiko ntacyo zizamumarira uretse kujya zicaba byo kurangiza umuhango. Kayumba akavuga ko ibyo bamubwiye ari nabyo biri kumubaho kuko hari ibyemezo inkiko zimufatira bikaba impfabusa. Kayumba yabwiye urukiko ko akurikiranaga dosiye ye mu rwego RIB yamubwiye ko gufungurwa kwe biri mu biganza bye igihe cyose yaramuka yitandukanije n'ishyaka RPD. Kayumba yasabye ko urukiko rwasuzuma ibyo byose ugafata icyemezo kimurekura by'agateganyo. Urukiko rwamwibukije ko hari gatekereza ibyo yabwiwe, ariko hari n'ibyo amategeko ateganya kubyaregwa. Kuri Kayumba yisunze inyandiko zitandukanye z'abanditse ku butabera bw'u Rwanda kuva inkiko zabaho mu Rwanda zishyigikira ibyemezo by'abanyabubasha. Umunyamategeko Jean Bosco Ntirenganya Sefu nawe yisunze amategeko yabwiye urukiko ko ntawe ushobora gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo bimutesha agaciro. Asaba urukiko gusuzuma ubusabe bw'uwo yunganira agafungurwa by'agateganyo. Asanga ntacyo byakwangiza ku rubanza ko ahubwo urukiko rushobora kugira n'ibyo rumutegeka akabyubahiriza. Ubushinjacyaha buvuga ko Kayumba afatwa nk'abandi bose bafungiwe mu Mageragere. Buvuga ko gereza arimo yabugenewe yubatswe mu buryo bwemewe n'amategeko. Bwasabye ko Kayumba akomeza gufungwa kuko dosiye ye bwarangije kwiregera urukiko. Ubushinjacyaha bwahakanye ibivugwa na Kayumba ko afunzwe kubera ko ari umunyapolitiki. Bwasobanuye ko u Rwanda ari leta yemera imitwe ya politiki myinshi. Bwavuze ko umutekacyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda yise itekiniki ryakurikiranyweho. Kayumba areba gufata ku ngufu cyangwa gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Icyaha akomeza guhakana akavuga ko gishingiye ku mpamvu za politiki. Icyemezo kimufungura cyangwa gikomeza kumufunga by'agateganyo kizamenyekana ku itariki ya 25 z'uku kwezi. Mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yatangaje ko idafite uburenganzira ububasha bwo kuburanisha urubanza rwa Aimable Karasira uzaramba aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ivuga ko ibyaha aregwa biri ku rwego mpuzamakungu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Bagira ubusa. Bwana Aimable Karasira waje yiteguye gutangira kuburana urubanza mu mizi yatunguye umucamanza amubwiye ko urubanza rutari mu bubasha bw'urukiko aburaniramo. Umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko abyibwirije yasuzumye imiterere y'ibyaha ubushinjacyaha burega Karasira, asanga bigomba kuburanishirizwa mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Umucamanza yibukije Karasira ko ibyaha aregwa yabikoreye ku muyoboro wa YouTube, bityo ko ibiganiro yacishagaho bishobora kuba byarakurikiranwaga n'abandi bantu bari mu bihugu by'amahanga. Ubushinjacyaha bwo bwasobanuye ko buregera iki kirego urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bwasangaga rufite ububasha bwo kukiburanisha. Bubiharira ubushishozi bw'urukiko rukazabisuzuma rukabifataho umwanzuro. Ni ingingo itaguye neza Karasira. Yabwiye umucamanza ko bashaka kumupfukirana mu cyo yise gushaka kumukubikira mu gafuka kandi ko atiteguye kubyemera.
yavuze ko kumwohereza kuburanira i Nyanza bigoye kandi ko asanga inzego z'ubutabera zigamije kumwica zitwaje amategeko. Gatera Gashabana umwunganira mu mategeko yavuze ko kuri iyi nzitizi urukiko rwagaragaje bagiye gutegura imyanzuro bakazayishyikiriza umucamanza. Mu bihe bitandukanye umucamanza yakunze kwihaniza uruhande ruregwa ko inzitizi ruzamura zigamije gutinza urubanza ku bushake. Mu iburanisha riheruka umucamanza yari yababwiye ko babishaka batabishaka kuri uyu wa gatanu bagombaga gutangira kuburana mu mizi, bitaba ibyo urukiko rukabifataho icyemezo. Karasira haregwa ibyaha byo gupfobya, guhakana no guhisha ingiro jenoside yakorewe abatutsi, gutangaza amakuru y'impuha no gukurura amacakubiri mu banyarwanda. Uregwa ahakana ibyaha byose akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki kandi ko muri badateze guteshuka kugaragaza icyo yita ukuri. Icyemezo kimugumisha cyangwa kimwimurira mu rundi rukiko kizamenyekana ku itariki ya 25 z'uku kwezi.